Nguhaye ikaze mukunzi w'Umwe News TV aho uherereye hose, amahoro y'Imana abane nawe. Nizere ko umeze neza cyane kuko ari byo tukwifuriza. Ariko abo byaba bitameze neza cyane ko bishoboka, nabo tubifurije ko bimera neza kuko bihora bihinduranya. Icyo tuba twibutsa abantu ni uko ugomba gukora icyo usabwa gukora cyangwa icyo ugomba gukora, kandi ukagikorera igihe ugomba kugikorera, ibindi tubiharira rurema biba bizahinduka. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe, uyu munsi nazanye insanganyamatsiko. Intego y'ibiganiro dukora ni ukugira ngo twungurane ubumenyi, twiyongere ubumenyi, duhabwe ibisubizo bimwe na bimwe by'ibibazo twibaza, kugira ngo umuntu akomeze kumera neza. Kandi ahanini navuze ko tugendera kugira ngo umuntu abeho neza, kugira ngo umuntu abeho agaragara ko adasuzuguritse, atagayitse, kuko hari ubumenyi buba ari ubw'ibanze umuntu yasanga utabuzi, akagucishamo ijisho, niko nkunda kuvuga. Rero mba ngira ngo mbazanire ibiganiro bitwungura ubumenyi, cyane cyane mu buzima busanzwe bwa buri munsi, cyangwa bitewe n'ibihe turimo, kugira ngo buri muntu abe agaragara ko ari umuntu ushoboye, ushobotse, cyane cyane nk'Abanyarwanda. Ubwo iyo mvuze Abanyarwanda kenshi ni uko mba mvuga bumva uru rurimi mba ndi gukoresha, ubwo n'abagenzi bacu b'Abarundi n'undi muntu uwo ari we wese udakoresha Ikinyarwanda, nako utari Umunyarwanda ariko ukoresha Ikinyarwanda, ariko ubwo abenshi baba ari Abanyarwanda. Niyo mpamvu nkunda kuzana ibijyanye natwe, ibijyanye n'umuco wacu, ibijyanye n'ibihe turimo, kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo. Hanyuma rero nkomeza gushimira abamaze gukora subscribe, nkomeza gushimira abatwandikira inbox batubaza ibintu bitandukanye, abaduha ibitekerezo bitandukanye. Muraba agaciro cyane, ari nabwo nsaba wowe waba ubonye ikiganiro bwa mbere utarakora subscribe, ko wakora subscribe, hanyuma ugakanda hariya no kuri notification kukazogera, kugira ngo bijye bikorohera kwita ubona ibiganiro byacu bije. Hanyuma rero uyu munsi ushobora kwibaza ngo ni iki tugiye kuganiraho. Uyu munsi rero nahisemo ko tuganira ku bibazo bikunze kwibazwa n'abantu batandukanye mu bijyanye n'amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite. Ibibazo abantu benshi uba usanga bafite ibibazo, bibaza se bavugira ijambo ati se ni iki, akumva ntabisobanukiwe. U Rwanda rurateganya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite yahujwe. Ibi ndumva abantu benshi barabimenye kuko twabiganiriyeho kenshi. Aya matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite yarahujwe, azaba ku itariki ya 15 Nyakanga muri uyu mwaka turimo, ku Banyarwanda baba imbere mu gihugu. Naho abari muri diaspora bo bazaba batoye ku itariki ya 14 Nyakanga. Bazatora mbere yacu h'umunsi umwe, mbere y'uko twebwe tuzatora nyuma yabo, mbese abadiaspora mu bihugu bitandukanye bamaze gutora. Urumva rero aya ni amatora asigaje amezi makeya, ariko still abantu harimo ababa bagifite ibibazo, bafite kwibaza, bumva ijambo ntibasobanukirwe ibyo ari byo. Kandi hari igihe mpora mbabwira ko hari ibintu umuntu yibwira akavuga ati ibi ntago bindeba, ibi by'amatora bifite undi bireba. Ariko hari igihe umuntu akubaza nk'ikintu, cyane cyane iyo ibihe nk'ibi biba byegereje, ushobora no guhura n'umuntu hariya, abakora ama interview y'akazi, abanyeshuri mu mashuri, mu buzima busanzwe, muri mu biganiro bisanzwe, umuntu akakubaza akabazo runaka bitewe n'imyiteguro abantu barimo cyangwa n'ibihe abantu barimo, ugasanga umuntu aratakaye. kandi ntabwo umuntu agushima, umuntu ntabwo agushima, arakugaya. Mu minsi ishize ndibuka mu kiganiro twakoze mu gihe twari dutangiye icyumweru cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, uburyo twibukiranyije imvugo zikoreshwa n'izidakoreshwa n'ubusobanuro bw'amagambo amwe n'amwe, ariko abantu benshi bajya bavuga ati murakoze cyane, urakoze, kubera ko byatumye abantu benshi bitwara neza mu bihe turimo. Rero ni byiza ko nubwo ibi bintu waba wibaza ko uhura nabyo direct cyangwa udahura nabyo direct, ariko ni ngombwa ko ibihe abantu barimo
uba utasigaye inyuma, uba utasigaye inyuma kugira ngo ugaragare ko uri umuntu uri civilize cyangwa umusirimu cyangwa umuntu ujijutse cyangwa umuntu ukuze mu mutwe uri mature. Rero ibi bibazo n'ibisubizo ndabikesha Repubulika y'u Rwanda birumvikana, hanyuma Komisiyo y'Igihugu y'Amatora niyo yabishyize hanze. Narababwiye akenshi nanjye ntabwo navuga ngo umunyamakuru aba afite ubumenyi bwose cyangwa skills zose, ariko niyo mpamvu dukorana n'ibigo bitandukanye kugira ngo biguha amakuru runaka ubona, hanyuma nayabona nka gutya nkavuga uti aya yagirira abanyarwanda akamaro, nkavuga uti reka mfate ikiganiro mu buryo bworoshye bundi, kuko birashoboka ko harimo utarayasomye ariko akaba agiye kuyumva ahangaha nyamubwiye. Hanyuma rero reka dutangirane n'ibi bibazo. Ikibazo cya mbere mu bibazo abantu bakunda kwibaza kirabaza ngo amatora ataziguye ni ameze ate? Igisubizo kivuga ko ni amatora abaturage bose bemerewe gutora, bagiramo uruhare bagatora. Urugero ni amatora ya perezida wa repubulika. Amatora ya perezida wa repubulika turi kwitegura nyine mu kwezi gutaha, mu kwezi kuzakurikiraho, ni amatora ataziguye. Hanyuma amatora aziguye ni amezi ate? Ni amatora agirwamo uruhare n'abahagarariye abandi. Urugero mu gutora komite nyobozi y'akarere, abatora ni abagize inama njyanama. Ayo aba ari amatora aziguye. Hanyuma ibyiciro byihariye mu matora ni ibihe? Ibi ni ibyiciro mu matora bigizwe n'inama y'igihugu y'abagore, ay'urubyiruko n'ay'abafite ubumuga. Aya muzi ko ari ibyiciro byihariye tujya twumva mu matora atandukanye. Hanyuma haraza ngo ilisiti y'itora ni iki? Ilisiti y'itora ni inyandiko ikubiyemo umwirondoro w'abantu bemerewe gutora. Inteko itora ni iki? Inteko itora ni itsinda ry'abantu bafite uburenganzira bwo gutora. Ikoreshwa mu matora aziguye. Ninde wemerewe kwiyandikisha ku ilisiti y'itora? Ni umunyarwanda wese ufite nibura imyaka 18 y'amavuko, atazitiwe n'imiziro. Ni iyihe miziro ibuza abantu kwandikwa ku ilisiti y'itora? Ni abantu bambuwe n'inkiko zibifitiye ububasha uburenganzira bwo gutora kubera ibyaha bikurikira: abahamwe n'icyaha cy'ubwicanyi cyangwa ubuhotozi, abahamwe n'icyaha cya jenoside cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, ahamwa n'icyaha cyo gusambanya abana, uhamwe n'icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Hari abandi batemerewe, ni abantu bafunze ndetse n'impunzi. Ni bande bagize inteko itora abadepite 24 b'abagore? Inteko itora abadepite 24 b'abagore batorerwa muri buri ntara n'umujyi wa Kigali. Igizwe abagize komite nyobozi y'inama y'igihugu y'abagore. Abo baba ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara n'umujyi wa Kigali, ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umurenge, ku rwego rw'akagari no ku rwego rw'umudugudu. Abagize inama njyanama z'imirenge igize ifasi y'itora, ndetse n'abagize inama njyanama z'uturere tugize intara. Ni bande bagize inteko itora abadepite 2 b'urubyiruko? Inteko itora abadepite 2 bahagarariye urubyiruko igizwe na komite nyobozi y'inama y'igihugu y'urubyiruko ku rwego rwa buri karere, ikanagirwa na komite y'urwego rw'igihugu. Ni bande inteko itora abadepite uhagararira abantu bafite ubumuga? Inteko itora igizwe n'abagize komite nyobozi y'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga. Hakabamo ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara n'umujyi wa Kigali, ku rwego rw'akarere n'umuhuzabikorwa ku rwego rw'umurenge.
kwakira kandidatire mu matora ya perezida wa repubulika n'ay'abadepite ya 2024 ni ryari? Ni uguhera ku wa 17 z'ukwa gatanu 2024 kugeza ku wa 30 z'ukwa gatanu 2024. Urumva ni mu minsi za none ni itariki 10, mu minsi 7 baraba batangiye kwakira kandidatire. Wenda tuzanagaruka ku kandidatire zatanzwe, ni uguhera ku itariki 17 z'uku kwezi kwa gatanu kugeza ku itariki 30. Ni iminsi, ubwo ni ibyumweru ndibaza 2 byo gutanga kandidatire. Ubwo nibwo tuzamenya n'abatanze kandidatire bashaka kuzatorwa ku mwanya wa perezida wa repubulika n'uw'abadepite. Hanyuma kandidatire zizatangirwa he? Kwakira kandidatire bizakorerwa ku cyicaro cya komisiyo y'amatora mu minsi no mu masaha y'akazi. Ni ibiki ushaka gutanga kandidatire agomba kuba yujuje ku mwanya wa perezida wa repubulika? Icya mbere ni ukuba ari umunyarwanda, kuba nta bundi bwenegihugu afite, kuba ari indakemwa mu myifatire no mu mibanire ye n'abandi, kuba atarigeze akatirwa burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6, kuba atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano n'ubwa politiki, kuba afite nibura imyaka 35 y'amavuko mu gihe cyo kwiyamamariza uwo mwanya, kuba aba mu Rwanda mu gihe asaba kwiyamamariza uwo mwanya. Ni ibiki biherekeza inyandiko zitanga kandidatire ya perezida? Kandidatire ku mwanya wa perezida wa repubulika iherekezwa n'inyandiko zikurikira: umwirondoro ariyo yitwa CV, icyemezo cy'amavuko, amafoto 2 magufi y'amabara, icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi 6, ikimenyetso cy'umutwe wa politiki cyangwa ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki gishyirwa ku rupapuro rw'itora iyo ari umukandida watanzwe n'umutwe wa politiki cyangwa n'ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki, ikimenyetso cy'uwifuza kuba umukandida wigenga gishyirwa ku rupapuro rw'itora, inyandiko y'uwifuza kuba umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite, icyemezo gitangwa n'urwego rw'umuvunyi kigaragaza ko uwifuza kuba umukandida yakoze imenyekanisha ry'umutungo iyo ari mu bategetswe gukora imenyekanisha ry'umutungo, icyemezo cya muganga gitangwa n'umuganga wemerewe ukorera ku bitaro by'intara, ku bitaro bikuru cyangwa mu kigo cy'ubuvuzi no kwigisha ku rwego rwa kaminuza, urutonde rw'abantu nibura 600 ruriho abantu nibura 12 muri buri karere bashyigikiye kandidatire y'uwifuza kuba umukandida wigenga, inyandiko uwifuza kuba umukandida yashyizeho umukono cyangwa igikumwe yemeza ko inyandiko yatanze ari ukuri. Ni ibiki ushaka gutanga kandidatire ku mwanya w'umudepite agomba kuba yujuje? Kuba ari umunyarwanda, wujuje nibura imyaka 21 y'amavuko ku munsi w'itora, kuba ari inyangamugayo, kuba adafite imiziro iteganywa n'itegeko imubuza kwandikwa ku ilisiti y'itora, kuba atarakatiwe igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6. Ni ibiki biherekeza inyandiko itanga kandidatire ku budepite? Umwirondoro CV, icyemezo cy'amavuko, amafoto 2 magufi y'amabara, icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi 6, ikimenyetso cy'umutwe wa politiki cyangwa icy'ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki, ikimenyetso cy'uwifuza kuba umukandida wigenga gishyirwa ku rupapuro rw'itora, inyandiko y'uwifuza kuba umukandida ugaragaza ifasi ashaka kwiyamamarizamo,
iyo ari umukandida w'umudepite w'umugore mu matora aziguye. Inyandiko uwifuza kuba umukandida yashyizeho umukono yemeza ko inyandiko yatanze ari ukuri. Icyemezo cya muganga gitangwa n'umuganga wemewe. Urutonde rw'abantu nibura 600 ruriho abantu nibura 12 muri buri karere bashyigikiye kandidatire y'uwifuza kuba umukandida wigenga. Ikarita ndangamuntu. Ni ibiki bigaragara ku rutonde rw'abantu bashyigikiye umukandida wigenga? Ibigaragaraho ni amazina ahwanye n'ari ku ikarita ndangamuntu ye, inomero y'ikarita ndangamuntu ye n'aho yayifatiye, nomero ya telefoni, aho aba ndetse n'umukono cyangwa igikumwe bye. Abantu batemerewe kwiyandikisha ku ilisiti y'itora ntibemerewe gusinyira umukandida. Babandi twavuze haruguru bataba bemerewe ko bakwiyandika ku ilisiti y'itora, nta nubwo bemerewe ko basinyira umukandida. Ninde wemererwa kwiyamamaza mu matora? Abakandida wujuje ibisabwa wemejwe burundu na komisiyo nibo bemerewe kwiyamamaza. Ubu ni bya bindi nababwiye ko ku itariki 17 bazatangira gutanga kandidatire. Birumvikana harimo abemererwa harimo n'abatemererwa. Ubwo noneho abemererwa kwiyamamaza nabo komisiyo y'amatora yaba yaremeye kandidatire yabo, nibo bemerewe kwiyamamaza. Ni ryari abakandida bazatangira kwiyamamaza muri aya matora ya 2014? Ibikorwa byo kwiyamamaza bizatangira tariki ya 22 Kamena 2024, bisozwe ku ya 13 Nyakanga 2024, uyu mwaka turimo. Yego. Hanyuma ni ibiki bubujijwe mu gihe cyo kwiyamamaza? Gukora cyangwa kuvuga icyahungabanya amahoro, ubumwe n'umutekano rusange by'Abanyarwanda birabujijwe. Kwiyamamaza mu gihe kitagenwe n'amategeko n'amabwiriza agenga amatora. Guca, kwangiza, gusibanganya ifoto y'undi mukandida n'ikindi cyose kimwamamaza. Kwiyamamariza ahantu hatamenyeshejwe ubuyobozi. Guhamagarira abaturage gukora igikorwa icyo ari cyo cyose n'imyifatire yose byatuma amatora atagenda neza. Gukoresha ibiranga undi mukandida. Gukoresha ibiranga igihugu ku mafoto no ku nyandiko byamamaza umukandida. Gukoresha imbuga nkoranyambaga z'inzego za leta cyangwa iz'ibigo bigamije inyungu rusange. Ibyo ntabwo byemewe. Ni he habujijwe kwiyamamariza? Ku mavuriro birabujijwe, ku mashuri birabujijwe, ku nsengero birabujijwe, ku ngoro z'ubutabera birabujijwe, no mu masoko rusange birabujijwe. Ni iki umukandida yakora agahagarikwa mu bikorwa by'amatora? Wa mukandida waba wemerewe yaratangiye no kwiyamamaza, ni iki yakora kugira ngo ahagarikwe? Iyo yarenze ku mabwiriza agenga igikorwa cyo kwiyamamaza, abanza kwihanangirizwa mbere y'uko ahagarikwa. Hanyuma ese umukandida ashobora guhagararirwa n'undi muntu mu bikorwa by'amatora? Yego. Umukandida ashobora guhagararirwa mu bikorwa byo kwiyamamaza, mu cyumba cy'itora ku munsi w'itora no mu bindi bikorwa by'amatora mu izina rye. Cyakora igihe cyo gutanga kandidatire ayitanga ubwe. Hanyuma ese muri aya matora ikarita y'itora izakoreshwa? Oya, ikarita y'itora ntigikenerwa mu matora kuva 2018. Ikibazo cya 25. Ni ikihe cyangombwa abajya gutora bitwaza? Abajya gutora bitwaza indangamuntu. Ikibazo cya 26.
impapuro z'itora zizaba zifite ayahe mabara? Mu matora ya 2024 mu itora rya perezida impapuro zitora zizaba zera zisa umweru, naho iz'abadepite ni kaki. Ikibazo cya 27, bisaba iki kugira ngo umukandida wigenga abone intebe mu mutwe w'abadepite? Kugira ngo umukandida wigenga yemererwe kujya mu mutwe w'abadepite agomba kugira nibura 5% by'amajwi y'abatoye neza. Iyo yagize nibura 5% abona umwanya umwe. Ikibazo cya 28, amatora ya perezida wa repubulika n'abadepite azaba ryari? Amatora tariki ya 14 z'ukwa karindwi uyu mwaka wa 2024 hazaba amatora ku banyarwanda batorera mu mahanga. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi hazaba amatora mu Rwanda, abanyarwanda bari mu Rwanda. Naho tariki ya 16 z'ukwa karindwi amatora y'abadepite bahagarariye ibyiciro byihariye. Ikibazo cya 29, itora rizatangira sangahe? Itora rizatangira saa 9 za mu gitondo risozwe saa 9 z'amanywa. Ikibazo cya 30, ni abadepite bangahe bazatorwa muri buri ntara n'umujyi wa Kigali mu matora y'abadepite? 24 b'abagore. Intara y'Amajyaruguru hazatorwa imyanya 4. Intara y'Amajyepfo hazatorwa imyanya 6. Intara y'Uburasirazuba hazatorwa imyanya 6. Intara y'Uburengerazuba hazatorwa imyanya 6, naho mu mujyi wa Kigali hazatorwa imyanya 2. Ikibazo cya 31, itora ry'abadepite 2 b'urubyiruko rizabera he? Itora ribera ku rwego rw'igihugu ahazagenwa na komisiyo. Ikibazo cya 32, itora ry'umudepite utorwa n'inama y'igihugu y'abafite ubumuga rizabera he? Itora rizabera muri buri karere ahagenwa na komisiyo. Ikibazo cya 33, imibare y'abanditse ku ilisite y'itora muri uyu mwaka wa 2024 ni bangahe? Uyu mwaka dufite abagera kuri 9,500,000 nibo bamaze kwiyandika ku ilisiti y'itora. Ikibazo cya 34 kirabaza ngo ni bande bemerewe gutorera aho batanditse? Muri abo bemerewe gutorera aho amatora azabasanga ariko batanditse harimo abaganga bari mu kazi, harimo abasirikare bari mu kazi, harimo indorerezi z'amatora, harimo abakomiseri n'abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora bakurikirana amatora, n'abanyamakuru. Nanjye mushobora kuzabona ntorera ahandi bitewe n'aho nagiye gukorera uwo munsi w'amatora. Hanyuma ikibazo cya 35 kirabaza kiti site z'itora zikoreshwa mu matora rusange zingana iki? Site ni 2,441. Ikibazo cya 36, ibyumba bikoreshwa mu matora ni bingahe? Ibyumba bikoreshwa mu matora ni 17,400. Hanyuma ndumva iba ari byo bibazo n'ibisubizo komisiyo yashyize hanze, ariko nk'uko duhora tubisaba birashoboka ko namwe abadukurikira ushobora kugira ikibazo kindi ubona kitasubijwe muri bukavuga uti yuyu tubariza iki kibazo iki cyo kimeze gute, dukeneye nabwo kumenya igisubizo cyacyo. Nabwo rero ibyo ngibyo twabikora. Abafite ibibazo mutasobanukiwe cyangwa hari n'icyo navuze mu buryo butasobanukiwe kuko harimo ibikozwe nko mu ncamake, nabwo mwambwira hanyuma nkazabikurikirana. Ibi rero ibibazo n'ibisubizo
byashyizwe ku mugaragaro na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora nk'uko nabibabwiye ku itariki 22 z'ukwa kane kuri uyu mwaka wa 2024. Hanyuma rero reka nsoze mbashimira, nizeye ko ibi ubisangiza mugenzi wawe, ari ugushyira ku mbuga nkoranyambaga zawe zitandukanye kugira ngo abagukurikira nabo babibonye, dukomeze gutezanya imbere, hatagira umuntu ugaragara nk'umuntu utajijutse, hatagira umuntu ugucishamo ijisho gusa kubera ko utajyanye n'igihe, hari amakuru wagombaga kuba uzi ariko utamenya. Hanyuma rero ndakomeje ndabashimiye, amahoro y'Imana abane namwe. Bye.